mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Muyumbu habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rw'umusore w'imyaka 18 y'amavuko rwarijije abanyarwanda benshi cyane, dore ko uyu nguyu yapfuye urupfu rubi cyane. Uyu musore yagiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ajya mu kirombe mo imbere yijyanye uwumwe. Avuga yuko cyangwa abaturage bavuga yuko yijyanye uwumwe, arangije yinjira mu kirombe. Iki kirombe kiza kwifunga, ntibamenya uburyo kikifunze, baza basanga kifunze. Abandi bacukuranaga amabuye y'agaciro, we yabanjemo kugira ngo acukure bagenzi be bataraza, nibwo rero yinjiye mwa kino kirombe. Gusohoka biranga. Bano bagabo bafatanyaga gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, binjiyemo bagiye gucukura amabuye y'agaciro barasibura nyine, kuko ikirombe cyari cyakundutse. Binjiyemo bagiye gusibura, barangije basangamo wa mugabo yitabye Imana. Ni umugabo, ni umusore. Rero abaturage bavuze ko bano bagabo bitwikira igicuko bakajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Bagenzi be bacukuranaga amabuye y'agaciro bahageze bari gusibura, basanga umuntu mu kirombe. Barebye ni wa muvandimwe wabo yapfiriye mwa kino kirombe. Urupfu rw'uno musore rwatumye benshi bajya mu gahinda, abandi basuka amarira. Abaturage bavuga yuko iki kirombe cyahagaritswe burundu kubera ko kitubahirije cyangwa kidafite ibisabwa. Abagicukuragamo babasabye kujya gushaka ibisabwa, ubwishingizi ndetse n'ibikoresho kugira ngo bagaruke bacukure kino kirombe. Abaturage bafite ubwirinzi, bafite ndetse n'ubwishingizi, ku buryo upfiriye mwa kino kirombe cyangwa ukomerekeye mwa kino kirombe abasha guhabwa impozamarira. Aba nyiri kino kirombe bagiye gushaka ibyangombwa n'ibikoresho. Kugeza izi saha abacukuragamo nk'ikiraka bakoraga akazi ka buri munsi, bitwikira ijoro bakajya gucukuramo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Dore yuko uyu nguyu yapfiriyemo, bacukuye bakagenda bakamusangamo, barangije bamukuramo, baratabaza, barataka. Bavuga yuko hano mu kirombe basanzemo umuntu yitabye Imana. Nibwo bano bahise bafatwa, bahita batabwa muri yombi bashinzwa kuba bamwishe. Nibwo baje kuvuga yuko rero bamusanze mu kirombe mo imbere bagiye gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Bahise bavugisha ukuri kubera ko babashinzaga kuba bamwishe. Dore yuko uyu nguyu rero yapfuye aheze umwuka, yabuze aho ahumekera, koko yari ari mu mwobo mo imbere, birangira yitabye Imana. Bavuga yuko bamusanze mu kirombe, bavugisha ukuri ko bari bagiye gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Bavuga yuko bamusanze mu kirombe rero yitabye Imana, bamukuramo. Nibwo guhamagara inzego z'umutekano, birangira n'inzego za RIB zije, n'inzego zishinzwe gutwara umurambo nazo zahise ziza zihita ziwutwara. Ngayo nguko rero abaturage bavuga yuko iki kirombe kibangamiye abantu benshi cyane, ubwo abagabo babo bitwikira ijoro bakajya kugicukuramo amabuye y'agaciro. Bavuga yuko hari n'undi uherutse kuhaburira ukuguru, baraguca burundu bitewe nuko kwari kwavunitse. Ikirombe cyaramugwiriye, ibuye rimwikubita ku kuguru, birangira rero akaguru bagaciye. Bino rero bituma abaturage bavuga yuko iki kirombe gikwiye kujyaho inzego z'umutekano zikomeye cyane, inzego za polisi zifite n'imbunda zikarinda kino kirombe, kubera ko abanyerondo bakorera hano bafatanya n'abantu bacukura amabuye, bakagabana amafaranga. Bano banyerondo ahubwo bakabacungira, bakabakavaringa, bagacukura amabuye nta kibazo na kimwe bafite. Abaturage barasaba inzego z'umutekano ko hano bahashyira umutekano mwinshi cyane, kugira ngo abaturage bajya gucukura amabuye y'agaciro, kugira ngo batazajya bajyamo, ntihazajya haba hari inzego za polisi, nta muntu uzinjira mwa kino kirombe. Abaturage bavuga yuko nyirabayazana ni umukire uturuka mu mujyi wa Kigali witwa Kalisa, uzana amafaranga akayabaha bataranakora, bagacukura amabuye ndetse bakayamwoherereza nawe akayafata. Bityo rero abaturage bavuze ko bagomba gukurikirana uyu Kalisa wishyura mbere, bigatuma abantu baturage bishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, nabo bagatabwa muri yombi. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryavuze yuko umuntu wese uzagerageza kwica mugenzi we, n'umuntu wese uzashuka mugenzi wiwe agakora ibikorwa binyuranyije n'amategeko, bombi bazafatwa bagahanwa, kubera ko nimba woheje umuntu agakora ikintu uri umufatanyacyaha, bivuze ngo nawe uzatabwa muri yombi. Bivuze ngo nubona umuntu arimo yica undi nutangira amakuru ku gihe bakahagusanga, nawe uzahanwa, uzaba uri umufatanyacyaha. Bivuze ngo RIB yavuze yuko abaturage bajye batangira amakuru ku gihe, kugira ngo bajye bakumira ibintu nk'ibi ngibi bitera impfu z'abantu, babikumire hakiri kare. Nk'ubu abaturage bakabaye baravuze mbere yuko hano baza gucukura amabuye y'agaciro. Ubwo itangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda twahagiraga, abaturage bavuze yuko hano bari basanzwe bacukura amabuye nk'uko bisanzwe, kama kawaida, batakuja hapa banaweka mabuye